embroidery. Jaiñtia Hills Autonomous District Council ne eksingi da kawai kasur kala Mynjur ya karai ban kerpat ya kasur kar jilla. Ban Kynthup lang ya Ktien Jaiñtia ka jingrai 8 ri ka jilla ne ka state anthem. Ya ka bala pelakchen kumsi benta jong ka jing rakhe ka jing dap sanpu arsnem ka jilla. Hakani ka dorbar UCEM ka JHADC upa thombor shiwat ulapin bina ya karai da ka ba banjur halor ka jingron kamban dup lang ya Ktien Jaiñtia ha ka state anthem. Kumsi benta ban kintiu ya ka jing Kynthup lang ban ka jing rius pa kalariti. Ulai thu baka yeng kalapin bedru ban pha ya kani karai sho ulat ka jalla upagu chohan. But Menteri Katana District Council Affairs kumju show Commissioner and Secretary ka Sarkar Jilla Katana District Council Affairs. Kami dijemput di hari school. Anda kau mana kali menjadi tu dia sebab kau mana kali ngadu kali jola kalau orang kecemama satu persoalan. Kami kali desa, ni kali dia oleh dia nak disin lo. Teman orang ni wajib biang kan le. Kita dalam studi dan